lagano prođu, ne izađe napeto. Potpuno predavanje, prepuštanje. Predavanje, prepuštanje. Predavanje, prepuštanje. Slušajući sve te zvuke, kao da se polako širi, polako širi, širi, širi. Dobro večer. Pozivam sve prisutne ispred Centra za kulturu Stara Pazova. Želim bih svima da poželim srećan Uskrs, Hristos Voskrese. Želeo bih da pozdravim našeg večerašnjeg gosta, a ujedno i domaćina, gospodina Andreja Tišmu, autora iz Novog Sada. A o njegovom delu, to je opusu, nešto više će reći istoričar umetnosti, gospođa Mirjana Žakova. Mirjana, izvolite. Zahvaljujem. Pred nama je ciklus digitalnih, preformulisanih sadržaja, nemoguća tranzicija, pažljivo odabranih reklamnih fotografija. Vidimo dve krajnosti savremenog života. Sofisticiran proizvod i surova realnost. Tišma istražuje sopstvene emocije i doživlje agresivnih reklama poznatih proizvoda, kao što su Reebok, Loren, Boucheron, Coca-Cola, Boss, Yamaha. Idealizovanje materijalnog do obožavanja su lažne predstave. Njegov odgovor na stvarnost neposredno izrečen u iluzijama digitalnih printova koje se podrazumevaju u univerzalnom svetu. Odgovor je iznuđen, ali i odgovarajući. Merom prepoznatog postaje stvarnost na koju nevoljno pristajemo, iako znamo da to nije svet obećanog spokoja. Nedoumice u smislu bogatstva Tišma ne razrešava. Prihvata ih kao stvarnost koja ga guši sa osjećanjem za mere vrednosti da tu ne pripada. Interesuje ga umetnička realnost, likovna istinitost, svejedno da li u predstavi ili znaku koja revitalizuje egzistencijalne kontraste i postavlja ih u područje nemogućeg. Uspeva da izbegne retoriku o poznatom, koristi direktan iskaz koji je istovremeno i metafora o dvosmislenom mogućem. Tu je poruka koja se neposredno vizuelno uobličava i može na različite načine da se tumači. Kontrast između perfekcije reklamne slike i stvarnosti u kojoj živimo je značenje ovih radova. Cilj je da budemo svesni da te slike postoje da bi nas navele na promjenu ponašanja ili možda one deluju kao još jedne slike koje ulazeći nama u živote utiču na način mišljenja ili na mogućnost mišljenja ograničavaju.
Reklama stvara jednu vrstu mita, savršenost do koga se stiže preko datog proizvoda. Tišma podriva tu poruku jednostavno, suprotstavljajući toj lažnoj pomodnoj bajici realnost svakodnevno. Podsjeća da je propadanje i raspadanje neizbježno. Bezvremena perfekcija je iluzija, a sve što možemo da saznamo je transformacija. Pruža nam inteligentan i kreativan uvid u složena pitanja. Nakon doživljaja njegovih radova, vi ćete, pretpostavljam, podstaknuti da shvatite sopstvenu situaciju i ulogu u današnjem globalnom društvu. Znači, ovim mojim uvodom ja bih otvorila ovu izložbu i poželjela sam najbolje s daljim radom. Hvala lepo. Evo, ja bih želeo da iskoristim priliku, pošto sam ovde prvi put u Staroj Pazovi, mada sam ovde bio 100 puta prolazeći autobusom i stojeći na ovom semaforu, ali uvek sam želeo da vidim šta se ovde nalazi malo dalje od semafora i vidimo kultura, kulturni život je ovde vrlo lepo živi, kultura, i zahvalan sam Centru za kulturu Stare Pazove što je, eto, pozvao me da upoznam Staru Pazovu i da ovde prikažem moje radove. Inače, vezan sam za Staru Pazovu jednim prijateljstvom sa umetnikom Jozefom Klačikom, recimo, s kojim se znam bar jedno 25 godina, možda i više. I drago mi je što evo sad mogu u njegovom gradu da se ja pokažem šta ja kao umetnik mogu. A inače, izuzetno mi se dopada tekst gospođe Đakule, koja je stvarno istakla one glavne neke momente čime se moja umetnost bavi, čime se ja bavim kroz umetnost, i tu jednu kritiku te savremene civilizacije. Dobro je to sve uočila i hteo bih samo evo ovom prilikom da se zahvalim još Carlsbergu, Yamahi, Boucheronu, Citroenu, Lorenu, Chanelu, Christian Dioru, ali i moljcima, Vlazi, Korozi, koji su me ovako inspirisali da ove radove uradim. Hvala vam. Izdah lagano kroz usta, izdah se napeto.